Masa digampang sesatim urang Dina lamran tapi menderita Kibancin hudep yang bek mabago Karatim urang mana yang mata. Alhamdulillah, kamu dari Gementara Aceh dan Gementara Aceh Utara, Kadru, Silaturahmi, Pak Daya, Sustanul, Karat, Cabang Abu Bayabasi, Nyena di Kampung Aluitan Baru, Kecamatan Lusukun. Alhamdulillah, kamu mengantarkan amanah daripada masyarakat Aceh, Malaysia ataupun Subah yang mewakafkan Al-Quran dan kitab Matan Takrib kepada anak-anak kitanya yang belajar agama di daerahnya. Kamu sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh Malaysia ataupun Subah yang kali mensedekahkan, mewakafkan dari negara karena bulan kam ode detrang hana sembakan dari negara kepucin janji metala